Gomke uprum salam. Indo inyak nyutum Lukhu Kisku ar indo nuwa Amtola Balapara School ren SMC Presiden kanai. Tehin nore cek gapal marau re. Tihin do gapal marau do baria tahe kana. Mid do Saraswati puja ar ona puja re tino do student ku menak ko ungku koren guardian ku joto seter ku tahe kana. Ar joto gidra ko ho student ko ho seter ku tahe kana. Saute node aima peda ko ho ko tahe kana ar mid do kana Saraswati puja songete node All Chiki Center bang tahe kana ar All Chiki Center tihin khoi node le lagu kida cheda je santal gidra ku joto gi adi raska ku bujhaw kan tahena asok kan tahena ku ale ho aleya bhasa te aleya arang te ror sanai leya se padha chit sanai leya ar onate adi kusi te tihin noa All Chiki Center tihin विशेष kai ona chetan regi gapal marau do tahe kana ar All Chiki Center tihin nonde le chalu kida Tinaak macet lagi pe bahal ko. tihin nonde baria le bahal nyum bahal ke kena mid do Maidi Soren baido ar mid mahasoy uni do Jetha Murmu Mention itu sarkari appointment kin bang kana darbar ma bang kin andi ke utak kin to. tihin ona do ale le kurmutuya ale SMC committee khoi hole demana sarkar the jemon nukin oka do ale le nyum bahal ke kin se daitto le ema kin All Chiki chid aku lagite tihin ale SMC likate sarkar the le demana jemon nukin ho jahan likate gi sarkar nukin jemon beton emau kin cheda je All Chiki akor Assam sarkar se Bharat sarkar noa do morjodai em ka sei anggoja ka ar ona tegi ona chetan regi ale ho sarkar le nehoria jemon nukin ho jahan likate gi beton ema kin Mention nore Assamese medium kana ape no tala gi ona pe unkin din kelas ko. He ona ge ale SMC body ren joto member ku durub gate le gapal marau kida ar le hudis cinta kida ale noa Amtola Balapara LP school re 85 jon gidra kana ku ar node Mahasoy bun nyel kin kha matro baria gya kin head mahasoy ma tihin hana kami gapa hana kami tigi sarkar ku besto thakaw ke ba dia gidra ku beste ol padha baku chid daria kana to onate ale le hudis bada kida All Chiki Center agu kate node baria mahasoy bun nyame kina to baria mahasoy kha node punya ku hiu kana gidra ku moj ku chid daria ona ko le as kida ar le hudis cinta bada kida All Chiki Center do judote binaw ria do bale hudis leda oka do Assamese medium kan noa school regi ina Assamese ku padhaw kan ona salak tegi All Chiki Center ho ku padhawa men kate tihinya baisi re ona le sulha kida इन जेठा मुर्मू अतु बलापाड़ा Tehin jehetu am nore ko declare ke miya noa विद्यागर से आम हो मेनते माचेत मेनते आम बहाल के मिया को चे मेनते चा इन रे इन कुसी रस्कती आंगोज केदा और अड़ी दिन खय कुकमु थाय कान तिया 834 नंग आमतला बालापाड़ा एसपी स्कूल रे ऑलचिकी मोटामुटी इन अड़ी दिन खय सपोर्ट कावदा थाना मेनखान दो ना चीत गुगदኝ और ना बिदेኝ हताव केदा और ना लगे ते नोडे हो इन काटा आलेया एलपी स्कूल नोआ रे इन काटा कुसी रस्कती आंगोज की नाम किदኝ माने अड़ी मौज इंके केदा और इंगरेन का को छात्र को हुई कान तिया नुकु को अयु रकाब दी को और चेतान सिंह हरा रकाब दी दली को नोडे तिना जन छात्र नोडे 110 जन का ना को नोडे तो नाल काते नोडे इन अड़ी मौज इंके केदा और नोडे ओड़ा हो सुर गी तिया मी रकम हिजु चला सुविधा इंके केदा नाल काते अड़ी मौज इंके केदा और किते ऑल पढ़ाओ गिदरे को कित खुल के पूरा इंटरेस्ट हो गया है पुंटार इंटरेस्ट पूरा मेना तिया nyutum ke Maidi Soren node tihin ge am maji tene mente am ko nyum bahal ke kel kam mente Tihin nonde ko nyum bahal kiding mane gidra kon ho aima sangi aku ona lakate nonde santali school bang chalak kana ado na iyete thing center opening huina tin kon do machi menteng bikona ar nur gidra chit dadi kuria sahosing bujhau kida arin chit dadi ko ऑल चिकी पढ़ा हम तीसरे की लेदा ऑल चिकी पढ़ा दो इन किना बचर करना ऑल चिकी पढ़ाओ इन हने लॉकडाउन 19 उन दिन खनिंग पढ़ाओ कर
am gapa kan node kelas ni. Hoi hiju ar laha khon hon kelas ko tahena noa center opening auri huyuk khon hon node kelas in chalaw daria ia chalaw daria hiju katena kelas ko gidra ho ko lay daria asar ko lay daria thoda laha nyon khon gin kelas ka ko onare dino he ol chiki tigi ar dinam din bangra hafta re pe din kate din attend kan thaya Gapa regular in hijua Acem men kya nito am di dinam hijua ar sarkari chakri bang beton bun kama acem kata mikap ona do sarkar then ardas jarura ale jokhon gidra chit khulug ile bai thoina nyamo jarura metai jarura emale me ale do gidra ko kelas ko dia amna cek ka unku apa ko bahasa marang ko cita gidra ma bortoman ol chiki nito chit akuna jorok bada kana ka ol chiki bang tahe kan te santali bang tahe kan khatir te isamis medium ko padha kana isamis medium te ma jahana jati bhasa men kate bako bujhaw dariya kana ado ona yete nito chiki te chit akuriya jorok pada kana mane gidra nijera bhasa kana jahana gi lalai riya adi alka ko bujhaw dariya kana nito jahana gi hamal nyok katha do isamis teror rode ko muskil kana ona yete mi bar katam ko leka chede ko nyitum haku ko nyitum chili ko janwar ko nyitum judim kuli lekan adi alga te ko lay rod dariya kana ar aku judi bako disai khan garajir sen kate gogo bathe kon ko kuli lekan ko lay rod dari ko kana ar ona yete jahana jiling machai katha ho aku te nijete binaw kate ko baikha kate ko ol dariya kana ar isamis te do apnar bhasa bang kante binaw lagi ko kuthin kana ona yete adi gan do bakul ha dariya kana te porikha kore ho